начинаем наш волшебный концерт. На сцену заступает Гумер Рахматуллин, лауреат 3-й степени межрегионального открытого фестиваля татарской песни «Шулман Толканары», обладатель почетной грамоты Центрального управления Всероссийского общества слепых с песней «Жырлык дуслар». Әйдәгездәле, бергәләшеп жырлап алыйк. Сначала умытнемся. Kildim başkana, siz dostlarımın da bulmanıma, cırlık dostlar cırlık cırlık tut, bizi gitler gene uyana, konuktur attırmış meşakkatı, hayırsızları da uylata, cırlık dostlar cırlık cırlık tut, bizi gitler gene uyana, konuktur attırmış meşakkatı, hayırsızları da uylata. Çıllarında bilimiz doğru, vaziyetten yağlanana, kızlarımla duvanlar amana, uynamışken uvaylar amana, cırlık usta cırlık cırlık tut, gizge gizler yine uyata, konuktur attırmış meşakkatı, hayırsızları da uylata. Танцевальный было.